Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Ay, uray jak umunagain. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manan ni ading mau iji pagadalan da. Ay, uwan tatang, nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Manuti bayadan ni Jake aya tatang. Itid mo aminin aswildaw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ay na, gananos ka anak ko Taumadanin ti pa nagturpos jay aden. Inton makaturpos, tulungan na kan tumay. Agiskwila kan tumay. Ay na, saan nyo napanunutan dayta tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay aden. Itultuloy mo ti kinasaya at mau Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, Mylene. Awan pa'y maramrama na masweldom kas babaunain. Okay laang anti, tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw mamang ituloy iti panagadalmaw. Nutulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak anti. Angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di naklip-lipatan hinto nagswildo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to ti pangtanak iti umuna aswildo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Apay, di ka mabain nga giskwila nga uray 30 taon mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Saan na balay? Ta nakaadal mo tanya kabsat mau. Ken awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumaiti busbusan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang? Agabrod ka langayin. Tadakdakkel pa'y ti sweldo mi abroad. Umikat kan, kas katulong. May mayat ti abroad apag katulungan. Kaslanjak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saanay. $1 ti sweldo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayaw iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayaw. Haramidan tayaw. Tapno makabrod ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itatana katurpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang kaw. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguron, kabagays? Ay na, kabagays, di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi daytoy. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't aminay, ultimo pribado pa nagbiag may.
Maasyanak lang amin kan ni Maylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na asweldo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo ta sika tinang padakkel ken ni Maylay? Si kaya tinang pakpakan ken kuha na. Ala, jak agsaon ka bagays. Lipata maun tinaibagak. Oh, adto'y ti kwartam, manang Maylin. Anusam day ta sa nga gasot na pesos. Pasensya ka na, taday talat nabati ni ti sweldo. Okay lang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo i-abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pala ti kukum ngay manang. Rugya mo na ti agipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumak na kaano agabroad ka manang. Jake, Dakdakkel to ti sweldo mangam siya nukas kasano manang. awan pa'y mo't nga rod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka jay pagut-utanga. Inakala na inton bigat tay utanga ka kwarta para iti panagabroad mo, Maylay. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin busbusan manang. Tatang, kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Ay, kabalam. Apay kidi na saan? Jak mat amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da kamay. Ag-training kayo, Maylay. Tatang, Ala, agsagana ka. Tarugyamon ta agipag na iti papilis mo, inton bigat. Diyos ko, kabaulak nga tatagtrabaho ija abroad? Madanaganak paikit din. Makasangit kamaya dayo iti pamilyak. Panawak da tatang kanti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylay. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta no agsweldo ka, ha? Ipawit mo adagaws. Tagor uray tay babayadan tayaw. Wain, Uwan, tatang. ipawit mo ki di amin na sweldaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagor na, parakin ka. Apay ngay mawag ka, Maylay. Nagsweldo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Apay nga rin ngay mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahom-homsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylay. Adar aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagsweldo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itag ti amok. Rumbang laing. Tanay, dumakkel ti porsyento na. No sana mabayadan adagaws. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbagman, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano saka. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang mau. Wano ti kabsat mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Naala, agan-anad ka ditawan. Di mo baybay ti salon at mo kaanakan. Masapul napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka mo't ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sigay ka anakan. Agan-anad ka kanayon dita
Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawat akbay nga rodayan, no, adda kwarta, tatang. Pangip-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti sweldo, tatang. Naibusan. Ala na, amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isong ikandak man, mate. Atoy, sa nga ribaw. Ayos. Mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Nay, papanam kit rabing. Saan pa yan alpas ti Jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaw. Hello, Tatang? Hello, Maylene. Tangay na bayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin a sweldaw. Padakkelan tayo, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita am iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, Tatang. Kayat ko. Kahit, nagsweldo ka nga raw, day. Inton bigat siguro, Tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayaw. O sige, Tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang asweldo. Talaga apadakkelan nyo ti balay yo kabagays. Wen man, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta na singpot ni Maylene at tumultulong kada kayaw. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanyak. Nujak inampawn, dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ga dimmakal. Isu nga itataad dan trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagays. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagays. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay may. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan maibagbaga ni Manang Maylene into nagamid. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wen, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan ang agbakasyon? Ay, uwinan niya. Sige, taibagak taw, inton umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, Tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sa nabalay, nakasipte, ti kwartam, anak kaw. Dan pakakit kita malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, Tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay kauwan Tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wen, isong agparti kamin to iti uray dwa babaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay, saan nga umdas ti may sa ababoy, Tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dwa. Tapno sana matukol ti aklaw. Kababain ti agayab-ayab. Nubitin mo ti sagana. O sige nga rod, Tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy Maylene. Wen? Wen, Tatang. Masapul alagpas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapa ak nga agririing. Ngam kaslasaan amalmalpas ti trabaho. Ano sak ti trabaho dito'y kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na iti ngar aramidak. Bareng mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampo naklaang. Dakkelat ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa'y kitin. Ang jak basta makapangan dito Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Hanggang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylene. Ha? Agkatuon Tatang?
Mangipawit kanto iti magastaws, wain. Manungay, tatang. Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isaya, no da pakakitkitaan iti suldaw, manakaw. Tapno sana masayang ti pagbambanugam di tabrawd. Wan, tatang. Mangipawitak to iti kwarta. Saanin day ta bakery, tatang? Iyagyuk iti kwarta. Taigatang ko iti motorsiklo. Ha? May mayat ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no da papanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Mylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Wan, auntie, tama kumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masangot ti umawag no kwa. Kahit kumusta kan ngay? Daytoy, auntie. Mayat latamot. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kasta aya? Kaya't kwa sorpresaan da tatang, auntie. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan ka iti airport. Uray awan mangsukon kanya kon, auntie. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang, auntie. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Mylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Mylene? Addakan? Wen, tatang, nagawid akon. Apay adi mo imbagbaga ti panagawid mo. Wen, atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid kagaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Taado ti paggastusan. Ado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay simarunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw-pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cutie style na. Jake, sa dino nga iti silid ko ditoy. Daytoy ka di aday iti tanga? Saan, manang? Silid ko day ta. Ha? Ayan ti silid ko ngay. Ay, wano diti bangir. Silid ni tatang day ta, manang. Ha? Adda ijay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. Tapno makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni, nagbasit mo ti pinaarami diyo asilid ko, Jake. Ni, kit isumot lang na kay batugan timpaw-pawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikat naggastos iti pan na kay patakder to'y balay, manang. Saan? Siyak ti adda naggastos ditoy. Ado nga amang ti kwartak ang nagastos ditoy. Ngamsi ka. Anya? Ni, Di ka agreklamo, manang. Tawan kasuratan a kwartam tinagastos ditoy. ha? Ulitek, manang, ha. Ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalo sakto silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit dito awampay kama dito Iso nga inakto gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin dagito Nay! Apay nga irwar mo na kita, Mylene. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tadi talaan, ti mabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng da kita. Nagsweldo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anya mo tenti kastoy.
Awan pa'y maigatang iti naimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminain, Maylain. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang, Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni Manang Maylin. Heh! Awan pa'y ganas, May. Sige, maturugak mo tayo. anyan. Kaslaawan man ang patag ko kada tatang. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylain. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak namin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti uneg. Ay, kinapudno na, Maylen. Adda ugaali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmukang kwa na. Auntie, pasensya kan ngam nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngam si ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw kunday takan ni tatang. Ngam inawawat ko lata. Tamok mat nga ron nga ampunak laang. Kan ure kasano, impatagnak mat ni tatang idi addapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam, saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat ammo damat nga impawit ko amin na sweldo kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti, ngam kasdi ti bagada kanyak. Agad, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan, no anya ti kayat da nga aramidan. Ila ko kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ila ko kon. Tapagbayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkalagatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta kaday? Damagan niyo pa lang. Basta ila ko tayon ti balay. Tay sulangin ti mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siyak ti masunod, tatang. Uray niya't araramidan, jak umanugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yung tumod lang kanyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam urayam amatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y maawatan, mat. Siyak tirumbang nga awatam, Jake. Pagyanan tayo nga raw no ilakaw maun, alaman? Basta man jak, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo no saan? Ditagan! Ay, kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anakam kabagays. Ha? Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid iji balay. Dituyak bitin nga agnag. Kabagays, pangasim Nalala, katwanan Awan mo tagi parait no agnag kayong dito'y balay. Diyak laim paganop. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagays. Kapulang itisan ni kwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Adan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papeles ti daga. Taila ko tayon ti balay. Ay, saan mabalin Awan pag naidan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal, tatang. Urayin da kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ha, ay, umay dito'y ni Jake. Saan na siyak ti pagpungpungtutin na? Doray pagkaykay sa andak. Awan ka butang ko. Partakak pa'y tagpatanay. Nagalis ti dalan kat
matumbangon. Agturungan iti bangir ang kalsada. Kabagis, ni Jake, naatalan, intaray tayo ospital. Naigalis ka no ti motor na, kat kimamang itibangir a kalsada. Eksaktumot nga na masabat na alugan. Auntie, tatang, awanan, natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti impakpakitakin ka iti kalabais. Tatang, Aklunay. Inlidlid ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Umjak laim pagaraw. May turin na gaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit lata, ipupusay na. lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Kat agyamanak, no maipatagdaklat nga uray awan kwarta ka maitid ko kada kayo. Wayne, ikarik, saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabas. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Gambayan nyo, agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nandan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami.